Ka Voice of the People's Party nong stan kalapan long ka jingalang pat ba nong stan kum shibanta ban pan jingkershan nagabantau kertong na po nong stan uba Bobby Kharshandi. Ya katay karali las dang na post office nong stan bat ya ter hadu yo nong stan bat penlong ru ka jingalang hakatay hi ka jakal. Haba ajing kran hakmat ki spa ngot kipat ba ki balawan ban sengap bat saki ya katay ka jingalang nakalyong ba ardan basaw mat ulaong ba ka bamsap kalatan ka jella syatrai hadu ba ka jella kala-kalalong ka jella ka baduk tam. Ulapan paru baka menta kalpoy hadu rendang bat kentu ya kipat ba ban up hadu ban dahap ban ring siem bat leer bat bat laong ru ublay ulapa iki kelong bat ruteman bat maham bala dabakla sans nam kalawe ke jongkari kan sangam syatrai kaya kalong ke jelaka betuntam hagi han syadela ini ketawa kalong namar ke jersey jongga pamsat ke pamsat kalatan ya ke jelaka ini syatrai bagan kalong kebetutam keserkan Meghalaya kini ginong sensyar kenut panyepok yang paita kimnya pohon yang paita baga pelatin kajang keserkar kalung kebatali keserkar kamdon pisa kani keserkar NDA kalapin tulung ikikam tanda geram garam kalapul ilapalat samajar pelur kisiang rong dagaram kiai boting elektrik ini dagaram lajang ta andon pat kiwe kikam bagi nirap yau paita kikam try wadi kisi yo serkar India hari kisi chief minister deputy chief minister ulek keleng di constituency ban penrasong yaki MLA joki yaki MDC joki ban ong ki paita piro ki bedondo pio eu MLA utrishtom pio eu MDC utrishtom dei baga ki utrishtom na jomuni MLA joki dei baga ki utrishtom jo MDC joki ba kani ke snong de pi ka sendo yaki umba umdi kinotam dan try wadi ke skim do serkar India kimon pangiu paita hidang biet kimon kinchupen biet sa ingiu paita kimon pangiu paita nyemtet bagani ke skimon kabapoy syakaleng isnong hagami India dari ke skim jong ke serkar India lingba kata kam skim kabagi ayate ke jal jivan mission lele ke JJM ko kipaita gomba balong menta hamagalek keleng najuang yeki paita nanumong bagari kadon natmi ay jongariak nanumong pagchatrio kadon natmi ay jongariak mereka kuaman on yeki paita jongari yang chatrio baga kalapoy harendang jongi kong chatrio namar kata tahu what up bagan poy kapor bagi haman ring mensim ban air batom kadai kata ke GE tabak penungi bagian sini dengan rai ramba banji dengan linti tabak etan banyaram yang kecatare lingkang dengan sang pertai kebatamai yang sang dengan sang pertai dan bangipet yang laipo kesampo senam kebanuan kambing kebanipet tangga kali kementoi sisi koki pakba odang away ukandidate ujungi uang ba teh bidan dari diberiu abang fat meeting ki ong penban lada ai paisi ngenuan mang uta ubriu slopo yang kebangi ni perkat ni kot yang ngejian bang sandur yang kesampo senam kebanuan omdei bengekren yang kata paisi gitu ni kot yang ni senge yang parti bangin sandur yang kesampo senam kebanuan nanti koni kiksi jomu ndai bengekren yang kata kepaisi ikan ke Jobaden dari paita ke nongsan jikwa bani iu baden dengan ke serka pengintau serka jipe jono kotong jini wan artatin kena mengilio mendon agak serka dengan ke sansan dan kawai ke sengriulu kabalayat keleng-keleng menta manong iki paita menta ka kentite habile tenge no mangimo kiseng lulung ni habyo chief minister no do pasi yong kilayata
David Chino ini namar kata-kata dan kamsu barang pengen bakala idan kamar penrem ini retang gawe kata ke parti ke bakwa Chief Minister kasih menta kadai kata ke parti ke bak ailat ya ukonrat sangma ubamdei tanggu emeliru bau nongu Chief Minister jangga jela Meghalaya kadai kata ke parti koki pat bak wadon bakla hamal keli jingkeli ya presiden jangga ke parti daging beriu nak gelap patai kubur kiong kai ke nongrim kai ke kerdon ke kendon nani kai katakan nongrim ke bapunlong ipi bapintau ya ke MDA ya ke sorkar MDA hapleng ke NPP ke UDP ke HSPDP ke PDF ke BJP kai ke nongrim wam dan nongrim irem mdan je krengirem tang kawai ke nongrim kolong bau kontrak sama udi menong Chief Minister wan narong dewe meliru dari bagi kita pelong Chief Minister yang kontrak sana mendapat kebesaran pula ter ke UDP yang NPP ter ke HSPDP yang NPP ter ke PDF yang NPP ter ke BJP yang NPP wow semua hamulan paling insya kelanong kecelakaan duktam nomor udi peti Chief Minister Jong kecelakaan Meghalaya ubadairu nagaseng NPP Ukraine yang gini siap nanti kenal yang lembang ini video. Raya snow kiong ipinbig, ginong teput kita beri kipit bet. Ipengok malakasan sinem kingok bet. Dena kata-kata bagi salong kumni. Yesosadil kum kipat pa baka jela kasekeladuk kum kipat pa bejola. Nyeyemuan bantenbi ye kipat pa. Nyeyemuan bantentami ye kipat pa. Kum malong ipi kas platina joga sorkar kalau ngebeteli. Nalor bertimlah penkelanya ke pelatih kajau bersorga. Nalor berkala simram ke bersyirkai. Sagai ibat ke berkini gile. Saka penlut san, saka penlut put, saka banduk yang ke berdandru. Kitung Sherman, dengan spas banget. Kisiu yang kita Sherman, dengan lak-lak tengka. Uwei Sherman, ubedan naga kategori E. Uyo penyang kali A naga sorkar arsupa litar Shibrai. Saya keli nak itu ki chairman ki badan naga nega constituency lani shawai ki badan naga taga kategori A lani naga katan kabaningkong kadlo ki yo penyang A naga sorkar. Laki jet yang spa jong ngeri kajungi. Da kaji perut put jong kini kinong alam jong nega sorkar. Nalor kata kitung saya kita ki konsultan kinong ai jimut napar jong ngejela kaji nripo yo pomut kita ki konsultan siu tulap ikiru dengan lak teka kita ki konsultan ki tungkam kela dengan samlai kerana bar jong ngejela siu tulap iki dengan arsan lai pawajar kapan tau kam tau jam yau pun samaji kiom dan pisah. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya kajingsingan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan tiu sha ka shia jating ka shibnai kata ka long khat ar jating ka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang
Shan ya kasap jong pi haki artli kisempil bat kershan ya ka Meghalaya TMC. BJP promises to empower the people of Meghalaya by implementing the 7 Pay Commission for all government employees and formulating an anti-corruption task force. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya.